Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli mo'min musulmon bavurlar, bu umra qajliqqa kelgan adam, badal umra jasayım degan adamga o'sha video inshaalloh foydasi yetdi deb o'ylaymiz. Hozir biz qo'noq uyning oldida turmiz. Mana nereden kez kelgan taksiler to'xtatamiz. 10 adamlik, 15 adamlik, 5 adamlik taksiler var. Ayşe anamızning meshitine baramiz. Ayşe anamızning meshitine barib inshaalloh shu yerda 2 rakat namoz o'qib, badal umraga niyat qilib chiqamiz. Har bir qo'noq uyning o'sha ko'chada taksiler yurib o'tadi. Kez kelgan taksi Besiralga aparat Ayşe'ga, Besiralga qaytib haramga olib keladi. Sonda adam basına 10 riyal bo'ladi. Bugan bir til bilu da şart emas. Kelgan mınday şoförlarga 10 riyal deseniz bo'ldi. O'zingizning tilingizda Ayşe haram deb aytib berasiz, bo'ldi. Ayşe haram, Ayşe 10 riyal. 5 xalas. 5 xalas. Alhamdulillah, menaki hozir biz qo'noq uydan taksimen Ayşe anamızning meshitine keldik. Endi hozir qazlarimiz inshaalloh 2 rakat namoz o'qib, nafil namoz o'qidi. Endi inshaalloh badal umrani kimning atidan niyat qilатын bo'lsangiz, sol adamning atini aytib, palinchi ulu tugunchining atidan badal umrani niyat qildim deb, ya'ni badal umraning bası o'sha yerdan boshlanadi. Bu Ayşe anamızning meshiti, biroq bu yerda Ayşe anamiz jerlengan degan so'z emas. Bu yerning atavi Tanqim. Ana ko'pirning arzag'ida bunday bir belgiler qo'yib qo'ygan. Sol ko'pirdan arqaray haramning territoriyasi bo'ladi. Biz haramning territoriyasidan chiqdikda, so'shu yer Tanqim deb ataladi. Hozir taksilerimizga joylasib, haramga borib inshaalloh qalay tavob istew kerak, qalay Safa Marvada yurish kerak, barini ko'rsatadigan bo'lamiz inshaalloh. Qag'ba ko'zimizga ko'ringancha talbiyani aytib kelamiz. Qancha talbiya ko'p aytgan sayin, sol talbiyani janjaqdagi qanday mahluqlar ne eshitsa, erteng Allohning oldida bizga solar kuvalikka o'tadi. Labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tavafda yurmiz. Mana hozir tavafni aylanib keyin eng oxirgi tavafni esli bo'lsin, jengildeu bo'lsin, eng chetinde aylanib kerak. Oxirgi tavafda. Сөйтіп барып, жаңағы Бисмиллаху акбар деп ең соңын біткен уақытта біте салысымен оңға қарай бұрылғанымыз біздер үшін жақсырақ болады. Себебі көп адамдар жақын жерде айланады да, біткеннен кейін анау сол тұстан адамдарды қарама қарсы жүріп, бұлайша айтқанда қиындық тудырады өздеріне. Яғни біз тауабымызды істеп болдық. Енді Сафа Марваға Сағиға келдік. Biz Safa Marvaның 2-ші этажына өтеміз. Бұл жерде адамдар азырақ болатқан себепті 2-ші этажға көтеріліп кетеді. Сафадан Марваға біреу болады, Марвадан Сафаға екеу. Жалпы осы жерде 7 рет жүреміз. Марвадан бітеміз. Алхамдулилlah, Марвадан шыққаннан кейін қонақ үйге барып, болмаса мына сағаттың астында şu жерде шашталымызды алдырамыз. 450 метр, 3,5 километр келеді, 3,5 шақырым. Тезірек жүріп бітеміз да. Yani kulçuluğumuz, maksatımız, kulçuluğumuz oңайлы болу үшін biz 2-ші этажға шығамыз. Allah razı olsun barşаңызға.